Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Aku pakai ini. Iya, abang ayo ke. Sini kami kelihatan babinya. Sulewatan ke tadi di belakang. Iya, dapat tas milet ton. Kalau mau kita do milet ton, dapat tas milet ton kalau personil. Iya. Kalau anti panas. Saja pun apa atau bengkan lah. Sama perang itu kita malah ditekan di malahan nada. Ya kita bengkan dulu cuma ada apa? Saja untuk cuma bengkan. Lah apa kasih deh? Iya. Lah apa kamu kata? Lah apa kalau kata? Patandukan. Patandukan. Oh, to kalau kata deh. Sini. Mana itu? Ada ibarat jualan di Sungalan, ibarat di sekolah Banua.
Bandar ko alas ko na yalan pa na nito. Dengan panggilan tongkonan dulu. Jangan ini noko terpaling jom. Dengan panggilan tongkonan dulu. Ya, tekan dari si pamula pada di sana lapas serek. Ya, lapan penggas ya. Iya, pandai sisipak saja. Bawas. Bawas sih. Oh, naman kang to. Pasir. Oh, beme. Nabilang niyo, mali. Yang bersama batu teh sampai siya sambil. Yan isok sama ni. Asan ni Dewan? Sabi ko piyan isang niya. Pak Dewan. Para tamarara ngalan na pasang di paliya. Ay kanay ang basta. Oh, hai. Palingan dihapus ka. Kalau di sini enggak ada di dalam itu. Sip. Sip. Betul. Palembang, bukan kabel aku kita selanasan. Kabel ini kali. Ya teh datum. Datum. Ya coba depan nih. Udah depan, ya coba depan nih. Ya coba nih. Ya coba kesingan. Apa yang berkenan? Kursi mana? Patuloy satu belan na kususi mo to. Urarakan na sa taapan. Tangadis sa lampinulog iti sola nasang. Belan na makamban ki na lise enauran ba ato pasakena. Tangadis sa lampinulog iti sola nasang. Belan na makamban ki na pasakena. Tomatuangku sia siul solanasalan pakabah kuang matua may koni ta parapay ka okoranta sang atuk ladira ka tapama tampa tangaran sia painanta
anta misa lante pasambayangan kakumandian matangga allo totemo lante tongkonan lante tarampak kaparanuan ladi pasiba lante pasambayangan kakumandian tumintu pasambayangan Pak Kudianta, Pak Kure Sumangata, siapang ngandota lang ngandolona pong matua, si solamitu, toma rapu lante, tongkonan bela. Nabisik tina Papa Herminya, napapasundog ito pasambayangan, sambayan lo pastor ke iben kumipasanan na ako masambayang. Napatan naru akan pasambayang sama itu toran peyang untuk pikui sekam makadwa ya ti Allah. Pamela meta. Jangan toto se makadwa ya, ko mau mintu to marap. Kato tutoran pe Pak Ermin. Jadi gua pasak itu marapu. Tama mo to le. Tama di pasaran ini di patelefona mananggabanwa. Baik kami ta mas sambayang lan sangana ambe na anak na pena masalo puang matua ambe ma kuasa otona panganta siapa tu borongna katuangki ondo piraka otona kasalamaran sia kalim buang bobana mintu pasake lante allo totemoy lante kulla tomarasan lante allo mangkana tanda balo ilante kulla apuran atau dirongko tomarapu lante tongkonan bela langang kani sangalau eran endekan sangalente pelalan Yona patiran Pak Gauran siumpukna kadi pasundunan na lang lolokna ada ana kadi pasundunan na langan pendaunan na alukna banua tongkonan langang kani maapure sumanga endek kani maapole paraya di salam mintu tomarapulan tetongkonan bela untanda saat ditujona Pak Kaboro ami mangka sia tontong bang ami papayan yona pasakemi itu mangka sia tontong bang mi palempan lako kami masolanasan la dirakala komintu tomarapu lante tongkonan bela buah malapuna Pak Kaboro sia pasak kemi sombo batu payang lama rupa agan maka limana lama rupa agan talu lolona lolo tahu lolo patuan lolo tananan jalan duka agan bangunan tongkonan sia alam bendan ungkal lo langit dedang untong loi pangalion lante padang di patua situang makure sumanga maapole parayat jona mintuna to opuang tantore duka bangkan itu masambayang malaku mati olomi kumoden nopa ami tontong bangun neloran kanun tiro kasembuan nama masemi untarima lempanan pasak kemi lan allo katuan citaruna tulakyo lai situru paka masemi ondo apila kala komintu toma rapu lante tongkonan bela lantang tangana kaparanuan iya te opuang mempayanku Pak Kaboro mi
Sia pasak kemi merupakan de solakuai. Na pasadia de tomaraku lante tongkonan bela. Dolo laki bagi-bagi sia laki pasita apa batang kaleki. Maranukan ni opuang. Kumua ang mi pasake. Mi pasake itu kaleki laun tarimai. Anna mendadi kamatotoran, kamawatangan, kamasakean, sia sumanga baru lako kami solanasan. Torona jong ni supalana to marapulan te tongkonan iate tontong dukabang komi opuang umpas sake anak tontong membaka napake tuo tontong men kaula mati olomi sa umbangon katuan umba ina minim patoro di tekulina padang si solam mintu tahu tuna ponoi kasih pakaborosan kasih kamaliran kasih kamayan dia kasih di kanan pasake dukai opua tu mintu tahun mi mangka unala katahanan anong karang ni siya pasak ka asya diay kumana tontong duka bang usa dengan ni tupa tungguan mi labi raka kalen panang pasak kemi lan larang katuan na di pasambayangan duka opua tugura tau lama rupa agan kapuduran katuan naupuna sia iya duka mo era tilangi tongan tuli polalan langan suruga ia mau tutuo sama parenta sesola kamu na pena masallo to temo sia tontong saela kona amin. Pernah kami minta rebah. Pada
Kalau kita orang masing-masing di mana? Amankan. Sudah amankan, kirim nanti. Ah, malas. Kalau siang begini. Nenek apa masih saya lelampa dengan leatung. Pokoknya patua pak gasingan leatung lebani. Tentang abang kan ni si pakai nga atau semua yang domisilinta yang kebiasaan na tanay ngala kada apata lebani raga leatung raga pokoknya raga iya tapi tayang ni. Oh, lihat pengambil lauk. Pengkalu kue mana nomor kue? Oh, nayari. Tengok ya. Oh. Bukan bila. Satu buat aku. Nunggu senang. Kamu turun guys. Kasi ron-ron kami tatase ka na ini sa kemuan.
siempre aku may kaninitan. Kasi ko kaninitan ko. Kasi ko kaninitan ko. na bendera patong ko suke bulan.
ramah sapi. Mana tadi sa? Dia lo belah. Kami tanda keno, teme ke. Ini lekko salu teh, kami kenal di paling kosalu teh. Hei, mana tadi sa ulokong, kaso dia lo bulan. Kiring-kiring diri di bulan. Diri di bulan. Ralongan miak tila panirimna. Ngalongan ita badir tarampak kila sege. Ya, Filimay itu gasok lang to. Mandapi lang. Filimay itu gasok. Filimay itu gasok. Yan na mo ni biasa na pakai na baini na manara ng mga lolo. Yan na manara ng mga mugi ketemuan na napakai na mga baini na totor naman. Ni tandai bola itu baini tonila nang sudah mga batik kari-ari lang.
Yan na siya ni Dewan di suwangan parang ang mga lolo. Kalong kuna sudah pindah. Iya pian na mesala ke di sape pialugu. Ke di sape pialugu. Ito ba ini Tamila na susunod mga batik kari-ari lang. Tatambay pa ko. Pare tambun dawangi, pare mandapi malinda. Tambun. Pare tambun daulangi. Pare tambun daulangi. Pare mandapi malinda. Pare sama siapa? Pakaman. Indo makalimana na ko kita masulanasan. Durang po lang de karampak pangungulayan.
Dulu nih. Woi, bagaimana? Pastor Paroki. Pastor Bina. Bendeta. Ya, Pandita. Apa tadi hari? Ya, Pak Camat. Kapal Lembang. Oh, Kamu ya deh. Oh, Mandang kapal Lembang deh. Bahasa Kamat tu lepo. Ya. Kapal cek. Kapal cek. ada nih. Apa penada lah tak? Ada nih. Kamu dah apa nak kasih? Pak Kuramin. Ya kapal sini salah Pak Kuramin. Oh ya dia jangan tanggung jawab ya. Nanti. Angkaran ya bu. Angkaran. Ya, ya terus. Ya terus. Woi ketua BPL. Ya tu punya coba jalan dah benar. Ya ben yang betul nak buat. Ben yang betul nak buat tu. Ya, gua kami dah. Ada dah lah. Dah tu. PL. Ya tu nanti. Bidan desa. Beni ada dua. Oh, bidan desa dalam banyak. Woi, bidan desa. Ya, kapal sekolah. Beni pada sekolah. Lepas minimal apa? Bisa kenapa tidak kamu ini nanti tahun. Beni apa? Ya, kapal sekolah deh. Ya, dia dah. Kepala sekolah tadi tu. Ya. Oh, bukan bisa. Angkatan. Kepala sekolah minta. Ini. Ya tu. Saya temukan lo. Ya, percuma mana untuk? Gila. Sekolah minyak Wah, kepala kampung jatuh ni. Kepala kampung lepas ni. Warinding saya. Jatuh. Kepala kampung bersama tu eh. Tanya kalian Kepala kampung ada eh. Oh, pasti baik kalau tak. Ya. RT ada eh. RT Tanjung eh. RT Goreng eh. RT Pasang Batu.
Ada ni ayah. Magkukuan na, alek ko. Apa lagi? Ya, handshake. Masuk. Lalu. Lalu aja, tumpang ni. Kami buat. Ya. Ya, mana dah ni? Oson. Son. Oson. Dito, naruro. Son. Naruro kita. Betul, kanan kami jadi. Stasi tak ada dua. Saudara rambut tak ada dua. Oh, sudah begitu dah. Jono mana tak? Oh, sana barang ah. Oh, sana angel. Oh, sana bunga. Oh, sana apa? Oh, sana siapa? Oh, sana Rian. Oh, sana rumah ke? Oh, sana lagi. Oh, sana ganti. Oh, sana tangan. Medepi. Ya, Papa Nermin. Depende. Mana kena tahu dan lupa. Apa nak buka? Negel. Tangga tu pisau. Oh, negel dia malam. Ya, dah kapas. Pergi mana? Ya, jangan Elinda. Ampun, anak Elinda sambil main dari kamu. Tapi no, aku ke. Ya, nak macam mana ni? Oh, sana gampang. Oh, sana ada Depi. Sana yang ada Depi. Oh, sana Desi. Oh, Nedesi. Oh, ya tu sama mana? Harus ada. Oh, sana Nafi. Sana korek. Sana Melki. Sana Alik. Nenek Sarki. Sana Nelan. Nelan. Sana Mari. Bapak Ana Rolus.
Bapak Analan. Sana Rustan. Pak Uti. Neverending. Bapak Devi. Bapak Devi. Betangguh. Nenek Nengkel. Nenek Iski. Sama BP-nya. Oh, Nenek Iski. Iski, tuh. Nah. Esau. Sana ada. Sana Edon. Nedon. Menedon. Bapak Naron. Sana Yeni. Kota Tungga. Meta Tosanne. Anta Maria. Pengantuk Bento. Sana Moni. Sana Mercy. Mercy. Tante Rumah. Linda Padang. Sana Lori. Sana Ate. Bobong. Tanya ni Ate lang no. Nangkal kata bobong. Ah, terus. Mana nawani? Bapak Nusran. Mama Anaranda. Jani Leni. Bapak Nemoen. Siapa anda? Bapak Nawinan. Bapak Leo. Sambil buka apa? Oh, ini yang udah. Oh, leban. Diam. Boleh leban ni. Ya, tidur belum kan? Sana datang. Kamu kurang pendek. Ya, sana atas. Ada dari jalan ke sana atas nama saya. Sana atas jualan. Ya. Sana atas jual. Sana Allen. Ya. Sana Tiguran. Ada sana Tiguran, mana ada? Ini tu buat ni rokok.
Sana Depon. Nih Depon. Pak Andre sampai Palu. Kamu Jose na Ibama. Kamu Jose na Ibama. Janin Emo dan Rentinduk. Janin Emo dan Rentinduk. Siapa tahu? Ini dapat ada menentukan tabel langsung. 3. Dada ke sini dulu. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 3. Banyak ya itu soalnya namanya karena belok kisuan dia. Jadi di PKU nomor bagaimana nenek tadi sampai ke Batu kata cicilan semua nih sama orang semua menjadi. Jadi jangan menyerah Pak Hermin. Pak Hermin. Pak Hermin. Kami menyerah terampil. Edon, pura-pura mentirosok. Pura-pura mentirosok dolalang. Oh, si kompar kong. Yo, di Bombonong kayu tanda sampai. Cando Yusran. Git. Oh, Do Alpi. Nah, jadi di Tombono mate kayu ta sampai de nupa na rondok kita tumampata ta baru-baru yomi sule yumi bici. Oh, cendo depi itu jadi pak baru kate tapi melo. Oh ya, kira kesana tuh. Ayam penting nanti nasusi pengoleksi eleksi kemana petan lu ini mah. Ini siapa tuh? Jadi nah kan lu ini kan eleksi ibu dia penuhan tuh. Oh, jalan ibu bukan tuh. Kesana sosial. Mereka berokon nah. Bunda yang minta ruburan anak-anak ampun. Boleh, reken bukan bukan mana tuh? Aduh, susi mentemet tuh si baru nggak salah. Oh, boleh lampau boleh memiliki boyo tato. Yakin ada apa sana dia bisa jomai deraka. Mami, dan no apa mayata. Yang hiru-hiru kita siap